Il-ġimgħa filgħodu Alleanza Française Malte-Méditerranée inawgurat binja ġdida fil-kulleġġ ta' San George fil-Ħamrun. Il-President tal-Alleanza Française Stefan Krox qal il-TVM News li tul is-snin din l-għaqda internazzjonali bi preżenza b'saħħitha f'Malta komplet tevolvi u komplet toffri taħriġ lill-istudenti minn sfond differenti. And have people that are complete beginners, young people who are interested into learning French. You can have people that have learned French over the years, as we see as well businesses, companies, government organizations who also want to train their staff, but we also do online classes for those who prefer to work from home or from their offices, or we also do one-to-one lessons, so private lessons. So it's a very flexible type of pedagogic platform we offer. Prezenti għall-inaugurazzjoni kien hemm il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, kif ukoll Sandrine Lelong Motta, l-Ambaxxatriċi Franċiża għal Malta. Fil-kummenti tiegħu waqt l-okkażjoni il-Ministru Bonnici ddeskriva l-Alleanza Française bħala mhux biss ċentru lingwistiku iżda ċentru t'eċċellenza. Għall il-fatt li aktar minn 400 studenti attendu kull sena huma xhieda ta' reputazzjoni eċċellenti tagħha. Matul iċ-ċerimonja l-Alleanza Française velat l-ispazju interattiv tal-Mużew Diġitali Mikrofoli fil-librerija tal-Iskola Sekondarja. Din l-installazzjoni moderna tinkludi aktar minn 4,000 xogħol tal-art minn mużewiet Franċiżi ewlenin u toffri esperjenzi ta' realtà virtwali tipprovdi vjaġġ kulturali immersiv għall-istudenti u l-pubbliku ġenerali.